درود بیننده‌های عزیز و ارجمند، اینک بعد از تأخیر اندک طولانی برنامه میدان بحث دیگر باره تهیه می شود و میدان بحث چون همیشگی میدان گفتنها و شنیدنها، جای تولید حقیقت و برهم زدن حدس و گمان و تخمین ها. دوستان عزیز، این شام ما درباره تعیین سرمربی نوی منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال بحث خواهیم کرد و انیقترش برای صحبت البته چون همیشگی کارشناسان را دعوت کردیم و حال حاضر من آنها را برای شما شناس میکنم. حکمت الله فضیلوف، مربی فوتبال، سابق بازیگر منتخب تاجیکستان. صلاح الدین غفوروف، کارمند دپارتمنت تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، سابق سرمربی منتخب تاجیکستان. سبحان خوجاموف، دیرکتور مؤسسه دولتی مکتب مخصوص ورزش ذخیره‌های المپی اوید به فوتبال، سابق بازیگر منتخب تاجیکستان و بابا خلمزاده، شارح تلویزیون ورزش، آن نفری که ده‌ها بازی‌های منتخب تاجیکستان را البته شارحی کرده است و کاری مربیان، سرمربیان و ستاد مربیان منتخب‌های تاجیکستان را البته خیلی خوب می‌داند و البته با شرکت فوتبال بازان آینده که در اینجا به حیث مهمان حضور دارند. همه یک جای خوش آمدید. خب، من نخست پیشنهاد میکردم که ما یک سوژه داریم درباره ایگور انگلوفسکی، سرمربی تازه تعیین منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال، یک جای تماشا میکنیم و آنگاه صحبت یا بحث را انیقترش شروع میکنیم. از کارگردان خواهش میکردیم که این سوژه را برای ما و شما نشان بدهند. ایگور انگلوفسکی دوم ایونی سال 1976 در سکوپه، مکدونیای شمالی به دنیا آمده است. او آبخورده مکتب فوتبال بالکان است. اول روی بازیگری را طی کرده، سپس مربی شد و زینه به زینه تا سطح منتخب ملی رسیده است. اولین دسته او باشگاه رابوتنیچکی مکدونیا در سالهای 2013 و 2015 بود. محض در همین جا او صفت اساسی خود، مهارت گرفتن نتیجه نهایی را از دسته‌ای که ذخیره‌های کم دارد نشان داد. سال 2015 انگلوفسکی سرمربی منتخب مکدونیای شمالی تعیین شد. زیر رهبری او دسته بار اول در تاریخ موجودیتش به مسابقه یورو 2020 راه یافت و در گروه خود در لیگ ملت‌ها غالب آمد. البته برآمدن منتخب مکدونیای شمالی با چمپیونات اروپا نتیجه تاریخی به حساب می‌رود. مهم آن است که او این کار را نه با هیئت ستاره‌ها بلکه با دسته اجرا کرد که کسی آن را فاورید نمی‌حسابید. بعد 5 سال کاری انگلوفسکی ترک منتخب کرده، فعالیت را در دسته‌های دیگر ادامه داد. دسته‌های گاریتسای خرواتیا، کاسپی قزاقستان، اتنیکوف اخنای کبریس از دسته‌هایی بودند که بعد منتخب مکدونیای شمالی او کار کرده است. اگر درباره اسلوب بازی او گویم، پس میتوان گفت که او زود از نقشه‌های مثل 3-5-2 استفاده میبرد و با بازی حریف مطابق میشود، نه اینکه تنها یک نقشه را تحمیل کند. دسته‌های او اصولاً از یک ستاره یا لیدر وابسته نیستند. برای او توازن و ساختار مهم است. او اینچنین مهارت بازی رقم دوم، یعنی حمایت و عکس الهجوم را خوب عملی میکند که این برای تاجیکستان در جام آسیا خیلی مهم است. با تعیینات انگلوفسکی میتوان چنین خلاصه کرد: منتخب تاجیکستان میخواهد در جام آسیا نه تنها اشتراک کند بلکه برای برآمدن از گروه و نتیجه زیادتر مبارزه برد. سبب‌های اصلی انتخاب انگلوفسکی به مسند سرمربی منتخب تاجیکستان: تجربه کار با منتخب‌ها و مسابقه‌های بزرگ. دوم، مهارت به دست آوردن نتیجه با ذخیره‌های محدود. سوم، دانستن فوتبال غیر توپ که در آن ساختار مهمتر از نام هاست. چهارم، تجربه به سطح تاریخی برآوردن دسته. اما سوال مطرح این است که تا کجا انگلوفسکی میتواند در یک مدت کوتاه با فوتبال ما مطابق شود، زیرا ما برای مطابق شوی سرمربی و آمادگی به جام آسیا عنقریب که وقت نداریم. خب، ما با تاریخنامه کوتاه ایگور انگلوفسکی شناس شدیم. خب، اون نفری که البته دستاوردها دارد اما دستاوردهای خیلی بزرگ نیستند، به هر صورت اما دستاوردهایی هستند که میتوان گفت که نظررسند. و من نخست میخواستم از صلاح الدین غفوروف سوال کنم که من همین روند
تعیین یا انتخاب سرمربی منتخب تاجیکستان اوید با فوتبال چگونه جریان میگیرد؟ مصلحت ها می شود، البته کاربری ها می شود، یعنی چگونه هست همین؟ چون که به همه معلوم است ما در فدراسیون فوتبال دپارتمنت تکنیکی دپارتمنتی دستای منتخب است که برای انتخاب کردن هر یک مربی که برای تیم‌های منتخب است برای راهبریت برای تصدیق کردن پیشنهاد میکنه. اگر اون مربی رو بخوایم که با دسته منتخب دعوت کنیم، اول ما در اونجا یک کس نیستن، یک چند کس میشوند، از بین آنها بعد یک مربی رو انتخاب میکنن. با ایگور انگلوفسکی باز مدعیان کیها بودن در همین روی خط به قولی که در همین شارت لیست کیها بودن که از میان آنها ما ایگور انگلوفسکی انتخاب شد؟ در اینجا یک چند مربی بود. یک مربی همه شناخته ما میشد با عثمان تاشفن بود که بعدی که همون رزمیه که ایگور انگلوفسکی رو دیدن ایگور انگلوفسکی رو انتخاب کردن. سبحان خوب من اما تاریخ فعالیت انگلوفسکی رو یک نوع در اینجا شنیدیم. کدام رکنش برای شما پسند است و به چی امید بستن ممکن است؟ هر یک مربی پرینسیپ خود رو دارد، یعنی فلسفه بازی خود رو دارد و از بازی ما شنیدیم که برای ایگور انگلوفسکی یعنی یکم همون سیستمی که در منتخب یعنی جاری میکند باید کار کرد. دویمش اون است که وابسته حریفو یعنی بازی خود رو میسازد و اساساً بسیارتر با دفاع اهمیت میتوند و بازیش در عکس الهجوم ها است. من فکر دارم که اگر در همین طور اگر فکروش اگر در دسته منتخبی ما هم باشد، من فکر دارم که ثمره میدهد. چون که ما از معلومات دیدیم وای بسیارتر با سیستم یا ساختار 3-5-2 بازی میکرده است. پیش که ما اگر فلسفه بازی خود رو مانیم یا که سیستم خود رو مانیم، ما باید اول تحلیل عمومی کنیم. فوتبال بازان ما در کدام سطح تیار هستند، باید آنها چمپیونات ما رو تحلیل کنن برای شناختن با بازیگران تاجیکستان. وقتی که ما با یکم حریف بازی میکنیم، ما باید اول دسته حریف رو تحلیل کنیم که با کدام سیستم بازی میکند، در اونجا سستی دسته هست. بعد ما میتوانیم فلسفه فوتبال خود رو مانیم، با کدام سیستم ما بازی کردن میدونیم. برای هر یک سرمربی تیم منتخب بسیار وزبین است، برای که وقتی کوتاه داده می شود در بروزهای فیفا فقط یک هفته 10 روز میتوانند تیاری بینند. در این 10 روز آنها باید بازی استراتژی دسته رو مونند. برای این بسیار مشکلات است. حاضر ما گفته ایستادیم که وای نقض میبیند با سیستم 3-5-2 بازی کردن، لیکن این سیستم رو ما باید با بازیگرای خود یاد البته در دوام یک هفته این بسیار مشکل است، برای که ما چند بازی‌هایی که دسته منتخب بازی کرده باشد با این سیستم با فکر من ما یکم بار بازی کردگی نیستیم. در این گزارش گفته شد که او اصلا دوست می‌دارد همین گونه به همین گونه شکل بازی کردن رو. حالی معلوم نیست که مثلا البته با شناس شدن منتخب ما او هست همین شکل کار میگیرد یا نه، اینش البته مسئله دیگر است. به هر صورت حکمت شما چی اندیشه دارید؟ Ну, то, что я думаю, что его пригласили здесь, он дал результат, конечно. Но наша команда вышла в финальную часть чемпионата Азии, значит, неплохая команда, потому что там слабых команд не бывает. Но у него есть шансы войти в историю, богатую историю, если он займет призовое место. А в Таджикистане, мое мнение, много талантов. Просто надо их искать. خب با همین هیئتی که حال حاضر ما در منتخب داریم، خب تا کجاها رسیدن ممکن است؟ حال حاضر انگلوفسکی تا کدام اندازه وقت و فرصت دارد که همین دسته را چگونه که اینجا صلاح الدین غفورov گفتن آماده کند؟ ببینید که ما اگر خطا نکنم همگی پایان همین ماه
рӯзҳои фифа дорем ва як ҷамъомади хурди кӯтоҳе дорем. Бобо чӣ гуфтан мумкин? ман ҳамчун нафаре ки на шореҳу на масалан журналист ҳамчун мухлиси футболи тоҷик агар бигӯем то як андоза мутаассифам ки масалан Горан Стеванович дар даста фаъолиятро идома надод. дар як муддати кӯтоҳ ӯ воқеан ҳам кори худро дар сатҳи баланд анҷом дод. тими моро хоҳем бозии бад нишон дод ё чизи дигар ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё баровард. Буданд дастаҳое ки аз лиҳози иқтидор, аз лиҳози шароит, ҳам шароити фаннӣ, ҳам шароити масалан моддӣ аз мо хеле пурқувваттар ҳам буданд, аммо натавонистанд рохат гиранд. ва мо медонем ки ҳар мураббие ки натиҷа нишон медиҳад албатта шарту шароити худро дорад. фикр мекунам ҳамин чиз боис шуд ки ӯ масалан дигар нахост дар тими мунтахаби мо кор кунад. Яъне шароит пешниҳод кард, шояд маблағи зиёд буд ё шояд чизҳои дигар, инро аслан мо намедонем. Биед аз Салоҳиддин Ғафуров бале ман пурсиданӣ будам аз устод чӣ буд ҳаминҷа ки Стеванович ахиран чӣ гуна ки бобо дар инҷа зикр кардан ба муваффақият расид, мо ба ҷоми Осиё баромадем, аммо ӯ шартномаро тамдид накард. Ӯ накард ё мо накардем? ба фикрам он кас накард. Ман ҳозир ҳама чизашо гуфта наметавонам, барои бошад то ҷое ки имкон аст. одамои масъул ҳастанд ки бо гуфтугӯ кардагиянд. бошад вобаста ба мусоҳибае ки бо як нашрияи минтақа ӯ баъд аз рафтанаш анҷом дод, чунин яъне нишон медиҳад ки он шарту шароите ки ӯ мехост аз ҷониби мо иҷро нашуд. хуб шояд мо бо ҳамон иқтидори худамон гап мезанем, бо дилхоҳ мураббӣ. вақте масалан федератсияи футбол масалан агар ҳамон шароити мураббиро натавонад, намехоҳад мисол шартномаро тамдид кунад. вале як мураббие ки то як андоза агар бигӯем ки шояд 20% буд, 30% буд, футболи моро хуб дарк кард, бозингарони моро дид, шароити футболи моро хуб омӯхт, сатҳи бозингарони моро хуб дид, ҳадафашро анҷом дод, вале корашро идома надод. бубинед дар давоми 7 моҳи дигаре ки то оғози ҷоми Осиё ҳаст, оё Игор Ангеловский метавонад як низоми дуруст, як низоми муайянро масалан ҷорӣ кунад? ана суоли матраҳ ҳам ҳамин бале суоли матраҳ ҳаст. масалан дар клуб як мураббӣ дар ин муддат метавонад як натиҷаи хуб нишон диҳад, аммо барои сармураббии тими мунтахаб ба назари шахси ман, шояд ман хато мекунам, хеле душвор аст. чунки бубинед моҳи июн рӯзҳои фифа ҳаст, баъдан моҳи сентябр, октябр ва ноябр ва баъдан шурӯъ мешавад омодагиҳо ба ҷоми Осиё. бале бубинед ки дар миёни дар ду паҳлӯи собиқ сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Салоҳиддин Ғафуров ду нафар бозингарони собиқи тими миллӣ Тоҷикистон истоданд ва ман мехостам ки ҳарчи онҳо ба ин савол ҷавоб бигӯянд ки хуб то кадом андоза мана ҳамин марҳилаҳо метавонанд ки нақш бозанд дар омодагӣ. чунки инҷа гуфта шуд ки 7 моҳ барои омодагӣ ба ҷоми Осиё албатта вақти кӯтоҳ аст ба назари ман. оё Ангеловский имкон пайдо мекунад ки бо даста шинос шавад, дастаро пурра ба ин мусобиқаи фароқоравӣ омода кунад? мо умед дорем ки Ангеловский дастаро хуб тайёр мекунад. чикал ки мо бо ӯ суҳбат карда будем, ӯ бо дастаи мо шинос аст. бисёр бозиҳое ки дастаи мо бозӣ карданд тамошо карда таҳлил кардааст ва чикале ки аз як Ангеловский мо бояд ҳама муттаҳид шавем, ҳама мутахассисони футбол, ҳама сармураббиёне дар дастаҳо кор мекунанд. бе ин кори Ангеловский ҳам пеш намеравад, барое ки агар ки аз тарафи мо ёрдам набошад, мутахассисони мо ёрдам накунанд. чикале ки гуфтем дар ин давоми кӯтоҳ ҳаст ва барои сармураббии тими мунтахаб ҳам мушкил аст, агар ки мо ба он кас ёрдам накунем. як нуқтаро мехоҳам вобаста ба сухани устод Салоҳиддин Ғафуров илова кунам. вақте мо Петр Шегиртро танқид мекардем вобаста ба масалан дар интихоби бозингарон, дар масалан афтидани баъзе футболбозон ба рӯйқати тими миллӣ, дар баъзе ҳолат нодуруст мегуфтем, шояд дар баъзе ҳолат дуруст буд, вале боз ҳолатҳое буданд ки мо бо Петр Шегирт берун аз масалан ё нишасти матбуотӣ, берун аз масалан студия суҳбат мекардем ва дуруст гуфтанд ки бояд муттаҳид шаванд, на танҳо масалан худи мутахассисони футболи кишварамон, ҳатто мураббиёне ки дар клубҳо фаъолият мекунанд. ва яке аз гилаҳои Петр Шегирт ҳам дар ҳамон давраи фаъолият аст аз баъзе мудирони клубҳои футболи кишвар буд ки монеа мешуданд ба хотири ин ё он бозингарро, масалан вақте ӯ мехост
ба як мусобиқа равад, барои мисол ба Таиланд ё Филиппин ва баъзе клубҳо ки ҳадафҳояшон куллан дигар буд, масалан натиҷаҳои баланд дар дигар мусобиқаҳо, намехостанд ки бозингарони онҳо дар ҳамон бозиҳое ки аслан сатҳи баланд набуданд, вале барои сармураббии тими мунтахаб муҳим буд, бозингаронашо иҷозат намедоданд. Ва ин бояд такрор нашавад, чунки тими мунтахаб ин дастае ҳаст ки шарафи футболи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. Сухани дуруст гуфтанд, муттаҳид шаванд, ҳатто ҳамун 12 мураббие ки дар клубҳо бозӣ мекунанд, 12 роҳбари клубҳое ки дар бошгоҳҳои масалан Лигаи олии футболи кишвар ҳастанд. Ва агар дастаҷамъона ҳамин кор анҷом шавад, ман фикр мекунам мо метавонем на танҳо натиҷаҳои баланд дар ҷоми Осиё, ҳатто метавонем боз ба ҳадафҳои дигар ҳам бирасем. бисёр хуб. Субҳон Ҳикматло, хуб ҳамин 7 моҳ басанда аст андешаи шумо ки Ангеловский чӣ кореро анҷом кунад? Хош мекунам. Я так думаю, что это время очень короткое, но у него все равно есть время. Если он в ближайшее время создаст свой штаб, он не сможет физически все матчи просмотреть и отобрать игроков под свой стиль футбола. Если он создаст штаб, просматривать все игры и отобрать действительно лучших, кто будет готов к чемпионату Азии, то может. Субҳон? бубинед, вақте ки мо мегем 7 моҳ, ин 7 моҳи пурра нест, баро ки вай бале 7 моҳ бо мунтахаб нест аст ва дар тими мисол дар бошгоҳи як даста кор намекунад, вай дар дастаи мунтахаб аст ва фурсати 7 моҳ пурра вай надорад. яъне вай фақат дида таҳлил карда бозиҳоро, яъне ба як хулоса меояд. Вай фақат бале шояд аз ҳамин 7 моҳ ӯ мумкин ҳамагӣ 20 рӯз имкон дорад бо даста будан. 20 рӯз ё ин ки 2 бор амуд машқҳои дастаҷамъона ё ин ки 3 бор. ба ҳамин хотир барои сармураббӣ ки бози нав таъин шуд, бениҳоят душвор мебошад. Бениҳоят бози дар ин ҷо суханҳои хуб гуфтанд. баҳри барои омода намудани дастаи мунтахаб ба ҷоми Осиё мо бояд ҳамаи мо муттаҳид шавем. ҳозир мо дар ин ҷо бо гуфта гузаштем ки 12 даста дар Лигаи олӣ дорем, бояд ҳама сармураббиё бо як чизи дигара формӯш набояд кард ки на ҳама дастои ки дар дастои Лигаи олии мо мураббиёи яъне маҳаллӣ кор мекунанд. яъне дар ин ҷо даъват шудагиён низ ҳаст ва ҳар як даста яъне манфиати худро дорад, яъне вазифаи худро дорад. онҳоро низ фаҳмидан мумкин аст. ба ҳамин хотир ба ин нигоҳ накарда бо нафарое ки ҳаст ки аз давлати мо берун бозӣ мекунанд. футболистои мо ки легионерое ки ба қавл мегӯям легионерҳо дар беруни кишвар бозӣ мекунанд, онҳо низ дар кадом сатҳ дар ҳамон вақт қарор дорад, ӯро бояд назорат бояд буд. ба ҳамин қадар ман фикр дорам ки чанд қадар имконияте ки мо дорем, бояд сари ҳамин як масъала омада барои дастаи мунтахабро ба ҷоми Осиё яъне мукаммал карда, тайёрӣ хуб қати равон кардан, бояд ҳамаи мо бояд омода бошем ва кӯмак кунем. бисёр хуб. акнун як суоли матраҳ ва кушод. чаро маҳз мутахассиси хориҷӣ? бубинед ки ин ҷои пӯшида нест, ин баҳси ҷамъияти футболии Тоҷикистон аст. вақте ки сармураббии мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол таъин мешавад, мусаллам аст ки бархеҳо албатта ба он назаранд ки бояд мутахассиси маҳаллӣ таъин мешуд, бархеҳо ба он назаранд ки албатта мутахассиси хориҷӣ. Ангеловский аз мутахассисони маҳаллӣ чӣ бартарӣ дошт ё дорад ки маҳз ӯ таъин шуд? чиқел ки мо дар гузашта будем дар бораи Ангеловский, дар он ҷо гуфтед ки соли 2020 вай ба ҷоми Аврупо баромад. бале бо инам як албатта ин хеле дастоварди бузург аст, бале дар ҷоми Аврупо бозӣ кардан. баъд мо бисёртар барои чи мураббиёни хориҷиро даъват мекунем ки барои ки мо ҳам мехоҳем ки бозигарони мо аз мураббиёни хориҷӣ дигар чизҳоро ҳам ёд гиранд. мо медонем ки бисёр мураббиёне ҳастанд ки метавонанд дар дастаи мунтахаби мо аз мураббиёи маҳаллӣ кор кардан метавонанд. лекин ҳозир
ما بسیارتر مربی خارجی رو باید دعوت کنیم که اون متدی که در اروپا هست، اون متدایی که نو در جوری شده است، آنها با بازیگرای ما یاد کنند، برای که فوتبال در یک جا نشده است، نمیستد. هر سال در دوام 10 سال اخیر بسیار چیزا دیگر شده است. وقتی که مربی خارجی می آید، همون مسئولیت بازیگرای هم بلندتر می شود. یعنی محض تمرکز تکیه به همین فعالیت مربیان خارجی محض همین است که با بازیگران ما چیز بیاموزند به قولی. خب چیزی که استاد سالمی غفورов میدونند عموما ما نمیدونیم، چون این نفر در فوتبال توجیک 50-60 سال شد الکی فعالیت میکنند و چیزهایی که میدونند ما نمیدونیم. ولی از نگاهی مثلا ژورنالیستی من تا یک اندازه میتوانم با بعضی سخنهای استاد زید هم برایم. خب ببینید تجربه‌ای که در دسته نورسان و جوانان و المپی کشور بود، باز هم ما رو وادار کرد که با مربیان محلی توجه کنیم. درست است. مارکو راجینی دسته ما رو از جام آسیا به جام جهان برآورد، ولی با او شرطنامه دیگر تمدید نشد. مربیان محلی فعالیت کرده استودنت و طوری میبینیم دلیر قیوسов سرمربی دسته نورسان 17 ساله، جعفر احمدов سرمربی دسته 16 ساله ها، رستم خوجаев سرمربی دسته جوانان 20 ساله، مبین ارگاشев و خود سپان خوجامов در تیم ملی المپیک کشور. چیزی که مربیان محلی ما میدونند مربی خارجی فوتبال ما رو نمیدونند. این درست است و استاد گفتن که بازیگران تیم ملی ما تا یک اندازه باید یک چیز رو آموزند. خب اونجا الکی اونها فوتبال بازی کسبی هستند، پروفسیونال هستند. دیگر مربی خارجی نمیباید بگوید که بابا یا سپان خوجامов پس این خیل میدهند یا این خیل میدهند و یاد نمیدهد. در مکتب، در اکادمیا، مثلا در دسته نورسان این چیزا مثل مربیان یاد میدهند. تنها همون مربی که میتواند در تیم منتخب یک فلسفه، یک ایده یا غایه‌های نو را جاری کند، این برای نتیجه خوب میشود. تا یک اندازه حالا ما دیده ایستادیم که ما با مربیان محلی توجه داریم و مثال خوب میشد که در همین دوره دشوار با مربیان محلی رو می آوردیم. بسیار خوب میشد. من نمیگویم که ما مربیان محلی مثال سطحی مثلا مربیان خارجی داریم، لیکن مربیان ما تا یک اندازه همون فوتبال ما رو، مشکلی فوتبال ما رو، برتری فوتبال ما رو خوبتر میدونن نظر به ایگور انگلوفسکی. این اندیشه انفرادی من این میدان بحث است. بله بسیار سخنهای نقص گفتن، لیکن هم مربیانی که در تیم‌های 16 17 20 کار میکنن باید مربیای محلی باشن، نه که در دسته منتخب ما باید متخصص خارجی داشته باشیم. لیکن استاد چند سال پیش هم تصمیم شد که باید در تمام دسته های نورسان و جوانان هم مربیان خارجی باشند، اما این روند کار نداد تا یک اندازه. درست؟ چون که شما گفتید اون مدنیت مقدساتی که مربیان ما میدونن و برای همین آنها باید در دسته های جوانان نوجوانان باید مربیای محلی کار کنند. چون که شما گفتید وقتی که با دسته منتخب بازیگران میآیند آنها همه چی را میدانند. از نگاه دیگر دیدیم بسیاری آنها وقتی که متخصص خارجی میآید بسیارتر با تاکتیک استراتژی کار میکنند. برای همین بسیار بازیگران ما یا که مربیان ما هم گیم بسیار مربیان خوب هستند، لیکن از نگاه تاکتیکی کم کم نظر به مربیان خارجی سودتر هستند. برای ما بسیار باید کار بریم، مربیای ما باید بیاموزند. برای همین ما متخصصی خارجی رو پیدا کردیم که مربیای ما هم در رفته مشق‌ها رو تماشا کنند و یک چیز نو آموزند. سبحان شما جانبداری تعیین سرمربی منتخب تاجیکستان از متخصصان محلی هستید یا خارجی؟ راستی گپ شاید ما عین حال احتیاج داریم متخصص خارجی. بله متخصص خوبی خارجی، یعنی متخصصی که با نام خارجی نه، یعنی شما فهمیدید معنی گپ من؟ بله بله. برای که انگلوفسکی از جمله همون هاست؟ من فکر دارم از جمله همون هاست، وقتی که یعنی امور میگوید که این از اون متخصصی خوب است. بله، برای اینکه یک دولتی که نه اونقدر شناخته مکدونیای شمالی رو با
чемпионати Аврупо баровардан як худа як дастоварди хеле Бале. боло аст. اینو نادیده گرفتن البته از روی وجدان ممکن حساب است نیست. ممکن است من طرفدار یک چیز دیگه هستم که وقتی که ایگر انگلوفسکی میبیاد یعنی برای تجربه آموزی باید مربیای ما نیز در برش باید قرار گیرد. در ستاد مربیان حتما بله. باشند. و مثال فکرم ایگر همین گونه یک انگلوفسکی وی هم هست. تنها یک مربی ما در آنجا هست، یک مربی ما در آنجا هست. من به خاطر چی میگویم که برای تجربه آموختن یعنی بازیگرها امروز هستن پگاه از این دسته میروند یعنی تجربه مربی را باید مربی آموزد. این شما چی اندیشه دارید؟ Я так думаю, что у нас тоже прекрасные тренера, которые могут дать результат, но единственный минус наших тренеров, они освежают свой багаж знаний в год раз, в полгода раз, а зарубежные тренера, они каждый день освежают свой багаж, свои знания, потому что они знают, что они должны дать результат какой-то и работать в хороших клубах. Единственное, здесь я хотел подчеркнуть, больше проводить, больше отправлять наших тренеров, чтобы зарубежные тренера ездят по всему миру, обучаются, даже проходят практики в Испании, в Италии, а вот у нас пока не вижу. خوب اکنون یک سوال دیگر است. چرا محض بازار بالکان به قولی؟ البته یک میدان فراخ در دنیا وجود دارد، مثلا امریکا و اروپای مثلا باز شرقی و غربی و دیگر. آسیای خودمون البته اینقدر مربیان خوب داریم، اما محض بالکان ببینید که الیسپاخویچ، توازویچ، شتیگرت، انگلوفسکی، استیوانویچ، بله همه از بازار بالکان. ما چرا محض به بازار بالکان رو آوردیم؟ شاید از همه بازار ارزانتر است به نظرم. من نمیگم که مثلا مربیانی بد هستند، مربیانی خوب هستند، ولی شاید همون شرط و شرایطی که نظر به دیگر کشورهای اروپایی هست اینها برای ما موافق‌تر هستند. ما باید فراموش نکنیم که ما در مثلا آسیا زندگی داریم. ما هیچ وقت سطح فوتبال ما خواه باشگاهی باشد، خواه مثلا تیم‌های منتخب مثل کشورهای اروپایی نیستیم. از همین خاطر فکر میکنم این چیز برای فدراسیون فوتبال کشورمون موافق‌تر است که بابا من در همینجا یک اندیشه دارم. ببینید که ما یک نفری را که با تفکر و اندیشه اروپایی دعوت میکنیم، خواه و نخواه البته او مایل و مایل به فوتبال اروپایی است. به هر صورت هر کاری که ما نکنیم، ما در آسیا بازی میکنیم، اندیشه ما به قولی که آسیایی است، فوتبال ما به قولی که آسیایی است. یعنی او تا کدام اندازه امکان دارد که در یک مدت‌های کوتاه مثلا همون اندیشه های خود به قولی که جاری کند تا فوتبال بازان ما همون فلسفه فوتبال او رو، فلسفه فوتبال او رو بیاموزند. خوش میکنم. اگر استاد مانم چه گفتید ما بسیارتر از بالکان فرار میکنیم. محترم بابا خانرزاده گفت که اون شرایطی که در امکانیت‌هایی که در از فدراسیون فوتبال هست با ما بسیارتر این مربی‌ها موافق است. بعد فلسفه که بازی که در بالکان است قریب با بازی‌های ما مانند است. آنها با پرتوهای کوتاه بازی میکنن، چون که اون آنترومتری که بازیگرای ما دارند با همین فوتبال پرتوهای کوتاه بازی کردن در کار. بعد ما چقدر گفتیم این مربی حاضر باید فلسفه بازی ما را تیار کند، چون که ما گفتن نمیتونیم که چقدر ما گفته بودیم با ساختار سیستم 3-5-2 بازی کردن میتوانیم، برای که وقتی که مربی مشق‌های خود را میگذارد اونجا هم متدیکای خودش هست. برای که وقتی که ما خواهیم این فلسفه را جاری کنیم، ما باید مهارت هر یک بازیگر خود را بینیم که ما میتونیم با این سیستم کار کنیم. برای همین مربیای از طرف بالکان با ما موافق‌تر هستند که برای که چون اون مربی‌ها طلباتشان بزرگن، بعد بسیار خاراکتر آنها با کاربار ما موافق نیست. همین یک چیز رو باید ما اشاره کنیم. وقتی پتر شگرت در فدراسیون فوتبال کشور معرفی میشد، استاد همونجا قرار داشتن، همین یک بحثی ما همونجا سر زد
вақте суол медодем ба Петр Шегер дар мавриди интихоби бозингарон оё ӯ озод буд ё на оё агар масалан ман ба дар кори- баҳс ширкат доштам. бале ба кори мураббӣ агар дахолат кунанд чӣ мо як баҳс доштем албатта ҷои кор ҳаст баҳс мешавад аммо чанд мураббӣ дар тими мунтахаб вақте иваз шуд ҳамчун бо роҳбарии Усмон Тошев бо роҳбарии худи Петр Шегет ва чанд мураббӣ як чиз маълум шуд ки баъзе бозингароне ки масалан бо роҳбарии Усмон Тошев фақат интизоми хуб надоштанд шояд дар ягон бозӣ гапи мураббиро нагирифтанд шояд дар утоқи либосивазкунӣ фазоро вайрон карданд ё чизи дигар онҳо умуман аз тими мунтахаб берун шуданд бо мураббиёни дигар ҳам онҳо ба тими мунтахаб роҳ наёфтанд то як андоза ва ҳамин то як андоза чӣ гуна масалан корбурд мешавад вақте Игор Ангеловский ҳоло масалан намедонад фазои тими мунтахаби моро масалан намедонад агар дилхоҳ бозингар барои ӯ яъне мувофиқ бошад ба системаи бозии ӯ ва агар ӯ даъват карда мешавад чӣ гуна оё ҳамин ҳолат мешавад ё на ахиран бубинед як баҳси пеш аз бозии Филиппин масалан даъват накардани Ваҳдат Ҳанонов худ мо медонем ки ӯ чанд моҳ бозӣ накард даъват накардани ҳамун то як андоза дар ҷомеаи футболи мо як баҳси зиёдро ба миён овард вақте мураббӣ бале то лаҳзаҳои охирин бо ӯ гуфтугӯ доштааст ва ӯ ҳам бовар доштааст ки даъват мешавад ҳад якал дар курсии эҳтиётӣ ва аммо даъват нашуд ӯ бо як эҳсосот изҳор дошт ки ман аз тими мунтахаб меравам ҳамин гуна баҳсҳо дар тими мунтахаби мо зиёдтар шуда истоданд ду нафар бозингари собиқ мунтахаби Тоҷикистон ва як нафар сармураббӣ дар ҳолатҳои пешин буданд бисёр саволи хуб бубо ман ҷое ки кор ҳаст баҳс мешавад бале дар даврони шумо чӣ гуна буд субҳон дар даврони бозингарии шумо устод Салоҳиддин Ғафуров дар даврони сармураббигии шумо Ҳикматулло дар даврони бозингарии шумо ҳамин вазъиятҳо буданд устод ҳам вақте директори техникии Федератсияи футболи кишвар буданд ҳамин чизҳо буд аммо оё ба ҳамин чиз масалан метавонанд мутахассисон дахолат кунанд ҳамин масъалаи доғ аст усулан устод мехостем ҳамин масъала гап ман як нуқтаи назари худро агар мехостам баён кунам ман пештар гуфтам ки ҳар як мураббӣ принсипи кори худро дорад бале албатта вақте ки дар мисол дар ҳамун тими мунтахаб яъне қонун қоидашро эълон мекунӣ бояд ҳамун қонун қоида бояд риоя шавад вақте ки риоя намешавад яъне ки ҳамун шикаст мехӯрад яъне ҳамун принсипи мураббиро яъне вайрон мекунад ин гуна бозингар бояд дар ин даста набояд бошад барои ин ки агар хотир бинанд ирашро хотир бошад дигарашро хотир бинанд ин дастаи мунтахаб аст яъне фазои мунтахаб дастаи мунтахаб метавонад вайрон шавад як чизи дигар ҳаминро ки муайян мекунад ира сармураббӣ ва ситоди мураббиён фазоро яъне вай мекунад Ҳикматулло дар даврони шумо буд ки сармураббӣ касеро даъват накард масалан боиси нигаронӣ буд ки масалан фалон футболбоз инқадар футболбози хуб асту ба мунтахаб даъват нашудааст буд ҳамин ҳолатҳо Это сборную Таджикистана попасть, это большая честь была. албатта ин ифтихори бузург аст Не каждый туда попадал. И каждый ставил себе цель, чтобы попасть туда. Потому что я не знаю, как сейчас, в наше время, если мы не попадали в сборную, мы работали вдвойне, чтобы попасть в сборную, чтобы доказать действительно, что мы игроки. А то, что инцидент, то, что сборной, это национальная сборная. Был бы клуб, он бы какие-то свои условия ставил бы. Это честь страны, это надо, раз туда попал, надел майку, ты должен отрабатывать на 100%. беҳтарин устод Салоҳиддин Ғафуров дар даврони сармураббигии шумо буданд ҳамин ҳолатҳо ки ягон нафаро масалан аз машқ ронда будед ё ки нафаре ки дер кард ё ҳамин гуна қилиқҳо дошт ба қавле ки мисол шумо ягон сарзанишаш карда будед ё даъваташ накарда будед не дар вақти кори мо ин чизо набуд ва ҳар як мураббӣ ки вақте ки барои дастаи мунтахаб даъват мешаваду дар он ҷо чунки ки Субҳон Хоҷамов гуфт принсипи ҳар як тренер принсипи кори худро дорад албатта дар принсипи кори худ унҷо тартиб аст агар ки бозингаре ки фазои дастаро вайрон мекунад дар машқҳо бо мураббӣ ҳама вақт баҳс мекунад аз вай бозингар дар оянда мо ягон натиҷа
интизор нест. интизор нестем. акнун мо ҳамин чанд суоле ки дар инҷо гузоштем ки масалан мутахассисони маҳаллӣ ва мутахассисони хориҷӣ кадоме аз инҳо масалан муваффақияти баланду боло дорад, ҳоли ҳозир якҷоя гузоришро мебинем, баъд якҷоя хулоса мекунем ки кадоме аз мураббиёни мунтахаби тоҷикистон аслан дастоварди бузурге доштанд дар тӯли ҳамин солҳо. Марамад. дар таърихи соҳибистиқлолии тоҷикистон мутахассисони зиёде аз дохил ва хориҷи кишвар сармураббигии мунтахаби тоҷикистонро бар зимма доштанд. барои аввалин бор дар соли 1992 баъди соҳибистиқлол гардидани давлати тоҷикистон Шариф Назаров, чеҳраи хеле ошно барои фазои футболи тоҷикистон, ба курсии сармураббигӣ даъват карда шуд. Шариф Назаров дар ин вазифа 2 сол кор кард ва баъди ӯ чеҳраи ошнои дигар Владимир Ғуломҳайдаров ин вазифаро бар зимма гирифт. Ғуломҳайдаров дар ин вазифа 1 сол кор кард ва баъдан Абдулло Муродов дар соли 1996 сармураббии мунтахаби тоҷикистон даъват карда шуд. дар соли 1997 ва 1998 бошад мураббии ҷавон Зоир Бобоев ин вазифаро бар зимма гирифт ва то соли 1999 дар ин вазифа кор кард. баъдан дар соли 1999 барои дуюмин бор Шариф Назаров барои ҳамкорӣ даъват карда шуд. мураббии мазкур дар ин вазифа 1 сол кор кард ва ин вазифаро ба Салоҳиддин Ғафуров вогузор карданд. Салоҳиддин Ғафуров 2 сол сармураббигии мунтахаби кишварро бар зимма дошт. баъдан Шариф Назаров барои сеюмин бор дар соли 2003, Зоир Бобоев дар соли 2004 ва боз ҳам Шариф Назаров барои чорумин бор дар соли 2004 ба ҳамкорӣ даъват карда шуд ва ин мунтахабро 2 соли расо, яъне то соли 2006 сармураббигӣ кард. баъдан Маҳмадҷон Ҳабибуллоев ҳам дар соли 2007 барои ҳамкорӣ даъват карда шуд. барои Пулот Қодиров бошад дар солҳои 2008 ва 2011 яке аз тӯлонитарин давраи корӣ бо мунтахаби Тоҷикистон миёни мутахассисони кишвар ба ҳисоб меравад. аз соли 2011 то соли 2012 Олимҷон Рафиқов сармураббигии мунтахаби кишварро бар зимма дошт ва баъдан дар соли 2012 барои аввалин бор дар курсии сармураббигии кишвар мутахассис аз хориҷи кишвар даъват карда шуд ки ин Кемал Алиспаич буд. мутахассиси мазкур зиёд кор накард ва дар ҳамон сол ӯро мутахассиси дигар аз хориҷи кишвар Никола Кавазович иваз кард. Кавазович бошад дар ин вазифа аз соли 2012 то соли 2013 фаъолият кардааст. баъдан Мубин Эргашев мутахассис дигари тоҷик дар соли 2013 баъди рафтани Никола Кавазович муваққатан сармураббии мунтахаби кишвар эътироф карда шуд. баъди ӯ бошад Муҳсин Муҳаммадиев аз соли 2013 то соли 2015 дар курсии сармураббигии мунтахаби кишвар буд ва баъдан барои дуюмин бор боз ҳам Мубин Эргашев дар соли 2015 ба курсии сармураббигӣ даъват карда шуд ки мавсуф то соли 2016 дар ин вазифа фаъолият намудааст. баъдан ин симат боз ба Ҳаким Фузайлов мутахассиси дигари тоҷик вогузор карда шуд ки ин дар соли 2016 иттифоқ афтод ва Фузайлов дар ин вазифа то соли 2018 фаъолият намудааст. баъдан дар соли 2018 Алишер Тухтаев ба сифати сармураббии муваққатии мунтахаби кишвар фаъолияти худро идома дод. дар соли 2018 боз ҳам мунтахаби кишвар тасмим гирифт ки мутахассиси тоҷиктабор аз мамлакати Ӯзбекистон Усмон Тошевро барои ҳамкорӣ даъват намояд. Усмон Тошев бошад аз миёни мутахассисони хориҷ ягона нафаре мебошад ки давраи тӯлонӣ дар симати сармураббигии мунтахаби кишвар кору фаъолият кардааст. мавсуф аз соли 2018 то соли 2021 дар ин вазифа буд. баъдан боз ҳам баъди рафтани Усмон Тошев ин вазифа ба Мубин Эргашев вогузор карда шуд ки Эргашев ба сифати сармураббии муваққатӣ дар соли 2021 сармураббигии мунтахаби кишварро бар зимма дошт. дар соли 2022 бошад мутахассис аз мамлакати Хорватия Петр Шегер ба симати сармураббигии мунтахаби Тоҷикистон даъват карда шуд. Шегер дар ин вазифа 2 сол кор кард, вале таҳти роҳбарии ӯ мунтахаби Тоҷикистон барои аввалин бор ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё роҳ ёфта то даври чорякниҳоӣ расид ки ин беҳтарин дастовард миёни ҳамаи он сармураббиҳое ки дар таърихи соҳибистиқлолии Тоҷикистон сармураббигии мунтахаби кишварро бар зимма доштанд ба ҳисоб меравад. ва баъди Петр Шегер дар соли 2024 Гелеш Шекиладзе дар ин курсӣ нишаст ки мутахассиси гурҷӣ аз соли 2024 то соли 2025 дар ин вазифа кор кард ва баъдан дар соли 2025 Горан Стеванович ба ин вазифа даъват карда шуд ва баъди на он қадар фаъолияти тӯлонӣ боз ҳам мутахассиси мазкур аз ин вазифа рафт ва акнун тақдири мунтахаби Тоҷикистон ба Игор Ангеловский бовар карда шуд.
дар ҳамин гузориш як чизам мушоҳида карда бошед, ҳамаи онҳое ки дар мунтахаби мо фаъолият карданд на бештар аз 3 сол фаъолият карданд. суол албатта ин аст ки чаро баъзеҳо ҳатто чанд моҳ кор карданд, 1 сол кор карданд, 1.5 сол кор карданд, аммо ҳеҷ нафаре аз инҳо 4 сол кор накардааст, зиёда аз он ки 5 солу 6 сол. хуб, ҳамин ба андешаи шумо иллаташ чи аст? иллаташ дар мост ё иллаташ дар мутахассисоне ки ба маснади сармураббигӣ меоянд? иллаташ чи аст? иллаташ натиҷа. хоҳиш мекунам боша. дуруст аст. Иллати асосӣ натиҷа аст. Яъне талабот дар тими мунтахаб зиёд аст. оё як мураббӣ имкон дорад ки масалан барои 1 солу 1.5 солу масалан чанд моҳу 2 сол даста бисоза ба қавле? Ну, это зависит от результата, конечно. Но уважающий себя тренер, если он знаком с таджикским футболом, он заключает контракт на 2-3 года уже под задачи какие-то именно. Например, выход на чемпионат мира, финальную часть. И если ему доверяют, он уже подбирает, работает сам и уже тщательно работает с тренерами, с детскими тренерами, чтобы менять уже систему ближе к своей. субҳон шумо даста аз дастаи мунтахаб фарқ мекунад. яъне идора кардани клуб дар ҳақиқат дар зиммаи сармураббӣ мебошад. бори ки нақшае ки сармураббӣ пешниҳод мекунад дар клуб, ба мисол ситоди роҳбарикунанда, яъне агар мисол шартномаи онҳо ба 5 сола ёки 7 сола ҳаст ва нақшаро яъне зина ба зина онҳо иҷро мекунанд. вақте ки ба дастаи мунтахаб сармураббӣ даъват мешавад, яъне пеши онҳо яъне мақсад гузошта мешавад. яъне ози мақсади сармураббӣ Игор Ангеловский, яъне дастаро омода кардан ба чемпионати Осиё. ҳозир вай фикри ӯ танҳо дар чемпионати Осиё аст, на барои U23 аст, на 20 сола, на 17 сола. яъне мақсади ӯ тамоман дигар, яъне ҳадафе ки дар пеши ӯ мегузоранд тамоман дигар чиз аст. ана ҳаминҷо як суол аст субҳон. хуб, 3 апрели соли 2026 бо Игор Ангеловский шартнома ба имзо расонида шуд. хуб, баъд аз 7 моҳ чемпионати Осиё оғоз мешавад. мо дар чемпионати Осиё намедонем ки то куҷо бозӣ мекунем. агар аз гурӯҳ мебароем, албатта корамон ранги дигар мегирад. агар аз гурӯҳ намебароем, шояд 1 ҳафта ё 10 рӯз. дуруст? масалан мо 8 моҳ фаразан имкон дорем ки бо Игор Ангеловский кор кунем. албатта ман ҳеҷ вақт намехоҳам, аммо дар ин ҷо суол дар зеҳн пайдо мешавад. худо накарда агар мо дар чемпионати Осиё ҳамон вазифаеро ки ба дӯши Ангеловский вогузор кардаем ба ҳамон нарасем, Игор Ангеловский аз вазифа меравад ва боз ҳам ҳамон 7 моҳу 8 моҳ, ё ки мо ба ӯ имкон медиҳем ки ҳамакнун баъд аз анҷоми чемпионати Осиё ки намедонем натиҷааш чӣ мешавад, акнун аз варақи тоза шурӯъ карда масалан мунтахаб бисозад. албатта ман ба ин саволи шумо мо ҷавоб дода наметавонем, чунки мумкин агар ки бозии хуби шумам ки мо натиҷа он қадар нағз набошад, мумкин бо ин мутахассис бо шартнома тамдид шавад. Не, аз рӯи он таҷрибае ки мо дорем масалан 1 солу 2 сол. як чизи дигара ман бояд қайд кунам. таҷриба нишон дод давраи Пётр Шегерт, яъне натиҷаи хуб нишон дод дар чемпионати Осиё. яъне аз гурӯҳ баромад, бозии хуб нишон то як андозае ки хеле боло рафтем. лекин худи Пётр Шегерт нахост шартномаро тамдид кунад. яъне Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ӯ мисол шартномаро пешниҳод кард, лекин ӯ нахост. яъне ягон кас кафолат намедиҳад ки ӯ пас аз 7 моҳ яъне хоҳад боқӣ монад ё ки на. яъне шартномаи ӯ метавонад ки худаш рад кунад. инчунин ва раъи ӯ ҳам албатта вобастагӣ дорад. пеш аз Ангеловский Горан Стефанович низ ҳамин тавр буд. яъне ӯ ба чемпионати Осиё роҳ ёфт, яъне метавонист ки шартномаи худро тамдид диҳад.
леки аз идомаи тамдид додани шартнома даст кашид. Яъне Вақте ба ки ин мо чиз дар ягон бораи- кас кафолат дода наметавонад. вақте ки мо дар бораи муваффақият ва музаффариятҳои мунтахаб мегӯем, мо на танҳо бояд танҳо сари фаъолияти мураббӣ ва ситоди мураббиён тамаркуз кунем. Албатта мо ба ҳайат ҳам бояд як бор нигаҳ кунем, чунки дар майдон онҳо бозӣ мекунанд. Ангеловский ба ҷои касе гол намезанад, ба ҷои касе бозӣ намекунад, ба ҷои касе дар дарвоза намеистад. хуб, ҳайати имрӯзае ки мо дорем то кадом андоза метавонад ки моро мутмаин созад ки мо дар чемпионати осиё ба чизе муваффақ мешавем? Хоҳиш мекунам. Ну, надеюсь, неплохие ребята, молодые. До этого были тренера, которые омолодили состав нашей сборной. Есть хорошие молодые игроки. Если их готовить с этими ребятами, то можем чего-то достичь. бисёр хуб. Бобо, чӣ андеша дорем? феълан вақте игор ангеловский масалан корро пеш аз рӯзҳои фифа моҳи июн шурӯъ мекунад, мо ҳатман мебинем киҳо даъват мешаванд, вале ӯ ҳеҷ гоҳ риск намекунад. Таваккал риск намекунад ва ҳамон ҳайате ки масалан ҳаст, ӯ мехоҳад бо ҳамон ҳайат корро идома диҳад. Вай вақти хеле кам дорад. ана гапам сари ҳамин аст ки ҳамин ҳайати мавҷудае ки ҳоли ҳозир мо дорем, ба ҳамин то куҷо такя баста метавонем? То куҷо умед баста бубинед, метавонем? ба ҳар сурат бубинед, як ҳайати асосии дастаи мо қариб бозингароне ҳастанд ки дар хориҷи кишвар ҳастанд. Сар карда аз дарвозабон, масалан аз муҳофизатгарон, баъзеи онҳо аз нимуҳофизатгарон, ҳатто ҳамлагарон, яъне ҳайати асосии бозингароне ҳастанд ки дар хориҷ бозӣ мекунанд. Хоҳем нахоҳем чемпионати Узбекистон, чемпионати мисол Малайзия, чемпионати Русия ки онҷо Рустам Якимов бозӣ мекунад. Хуб, чемпионати Булғория фарқ мекунад. Яъне онҳо омода ҳастанд. Мо то як андоза чемпионати худамонро истисно мекунем ва ҳоло ки мавсим оғоз шудааст, андаке рақобатпазирӣ дида мешавад, вале ҳамин чиз таъсири худро мерасонад. яъне рақобатпазирӣ набудан, то як андоза масалан дар формаи хуби варзиши қарор надоштани бозингарон, ин то як андоза таъсири худро мерасонад. Субҳон, аввал ман мехоҳам ки вақте ки сармураббӣ корро шурӯъ мекунад, шурӯъ кард ва то чемпионати Осиё ва дар вақти чемпионати Осиё бозингарони мо лат набардоранд. бозингаре ки такя мекунад, яъне он бозингаро ки даъват мешаванд ба дастаи мунтахаб, яъне лат набардоранд ки ҳамашон солим бошанд. худо ки ҳамашон солим бошанд, ба хотире ки муҳим чиз аст, барои ин ки хеле муҳим аст, барои ин ки вақте ки ба як бозингар такя мекунӣ ки бозингари калидӣ аст ва дар вақте ки лозим аст ӯ лат мебардорад, яъне тамоме ки нақшабандӣ ки мекунад мураббӣ, яъне барбод мешавад. ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки ҳамин корҳо нашавад ва дастаи мунтахаби мо комилан пурра омода шавад ва дар чемпионати Осиё як бозии хуб нишон диҳад. агар ки мо хоҳем ки тими мунтахаби мо нағз баромад кунанд, ин на фақат аз бозигаро ки дар тими мунтахаб ҷамъ мешаванд. ҳар як клубе ки мо дорем бояд як нақшаи дурнамо дошта бошад, як нақшаи стратегии худро дошта бошад, барое ки ҳама бозигарое ки дар тими мунтахаб бозӣ мекунанд, онҳо аз клубҳои дастаҳои Тоҷикистон меоянд. агар ки мо баҳсу мунозира карда истодем, агар ки мо 10 сол пеш футболи тоҷикро бинему ва ҳозира мо зина ба зина рушд ёфта истодем. 10 сол чӣ клубҳо буд, инфраструктура чӣ бозигаро чӣ буд. барои ҳамин мо ҳама умед дорем ки дар оянда футболи мо хуб мешавад ва дастаи мунтақими мо натиҷаи хуб медиҳад. агар ки мо дар бораи Петер Шегл бисёр гап зада истодем, он тиме ки дар ҷоми Осиё баромад кард, онҳо як рӯз пайдо нашуданд. онҳо зина ба зина 4-5 сол ин даста тайёр шуда буду, ҳамон пике ки дар онҳо буд дар ҳамин чемпионати Осиё афтид. барои мо бо гуфта истодам, мо умедворем барои он ки боз нақсар баромад кунем. агар ки дар клубҳои мо ҳамун нақшаи дурнамои онҳо бошаду, чӣ хеле гуфтем, агар ки гирем дар клубҳои моам мураббиё тез иваз шуда истоданд. ин аз ҳисоби он аст ки мо дар клубҳо нақша надорем. нақшаи дурнамо
барои ҳамин мо боз гуфтам амн философияи бозиам аз бозигароне ки дар клубҳо бозӣ мекунанд тартиб дода мешавад. бисёр хуб. акнун суоли охир. хуб, мо бо интихоби Игор Ангеловский ба симати сармураббии мунтахаби Тоҷикистон дар роҳи дуруст қарор дорем ё иштибоҳ кардем? Ниматло? Я так думаю, время покажет. бошад, вақт нишон медиҳад. ба фикри ман мураббӣ хуб аст ва мо умед дорем ки бо ин мураббӣ мо натиҷа нишон медиҳем ва ҳам иштибоҳ аст ё ки интихоби мо дуруст аст, инро натиҷа нишон медиҳем. бисёр хуб. ман фикр дорам ки вақт нишон медиҳад. ҳоло ҳеҷ чиз гуфта намешавад. Масалан, бо як натиҷаи ҷоми Аврупои 6 сол пеш хулосагирӣ кардан ҳам ки Ангелоси воқеан ҳам зур асту метавонад ба тими мунтахаби мо кӯмак кунад, ин то як андоза нодуруст аст. Вақт нишон медиҳад, бозиҳо нишон медиҳанд, омодагӣ нишон медиҳанд ки чӣ гуна ӯ ба футболи мо кӯмак мекунад. аммо вақте мо пурсон мешавем, як чиз махфӣ аст. Масалан, дар қатори номзадҳо киҳо ҳастанд? хоҳем нахоҳем, масалан, департаменти техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон як рӯйхат не 5-6 рӯйхат доранд ва чанд сол шуд инро махфӣ нигоҳ медоранд ва ба намояндагони масалан васоити ахбори оммат эълон намекунанд. хуб бигзор бошад, вале дар ҳамин давра то як андоза ин ба назари шахсии ман, шояд ман хато мекунам, як мураббие ки дар ин ё он клуби футболи мо фаъолият мекард, агар ҳам ин корро гузор мекарданд, ба назари ман шояд ин хубтар мешуд. махсусан мураббиёне ки таҷриба доранд, сухани худро дар назди бозингар хубтар гуфта метавонанд, сиёсати хуб доранд ва барномарезии онҳо назар ба дигар мураббиён фарқкунанда аст. фикр мекунам устод Саодиддин Ғафуров фаҳмиданд киро дар назар дорам. ин фикри ман, шояд ман нодуруст бошад. мо ҳама дар ин ҷо аз ҳамдигар якчиро меомӯзем. вақте ки ҳам Петр Шегирдро интихоб мекарданд, вай агар гирем дар рӯйхат набуд, умуман набуд. киҳо буданд? 50 нафар буд. мо бо ҳамаи о суҳбат кардем. он имкониятҳое ки Федератсияи футбол дорад, мо натавонистем онҳоро интихоб кунем. Петр Шегирд як одам ба мо кӯмак кард, тавсия дод. мо бо ӯ суҳбат кардем ва иштибоҳ накардем. аз тарафи роҳбарияти Федератсияи футбол интихоб шуда ва татбиқ шуд. хуб, шумо такя ба вақт кардед, такя ба натиҷа кардед ва ман ҳам ҳамчун муҷрии ин барнома албатта ҳаққи гуфтан дорам ва ба андешаи ман роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон бо интихоби Игор Ангеловский дар роҳи дуруст қарор доранд ва ман боварӣ дорам ки таҳти роҳбарии Игор Ангеловский бо ҳамин ҳайате ки мо дорем, албатта дар ҷоми Осиё мо ба муваффақиятҳо мерасем. барои ҳамаи шумо изҳори сипос барои ширкататон дар ин барнома. дӯстони азиз, арҷманд барномаи майдони баҳс буд ки баъд аз таъхири тӯлонӣ дигарбора рӯи экранҳои телевизори шумо омад. майдони баҳс ҷои гуфтанҳову шуниданҳо, ҷои тавлиди ҳақиқат ва ҷои барҳам задани ҳадсу гумон ва тахминҳо. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.